17 Pekuwajala Janmenjoynagar Tipra Mothani candidate Gita Debbarmani Manjakmungo Khlaijakha Kaisa Panda. Apandini bisingtwi Tipra Motha Bodol Bana Romkha Khoroktham voters Bodol Bana Yapharwi Lamajaksogwi Naharkha candidate Gita Debbarmani Khobwi Bodol Kubun Adongrok. Tipra Mothani Panjina Khabai Kubai Lamsago Onil Debbarmani Khabai Kubai Lamsago Asli Pandawa candidate Gita Debbarmani Manjakmungo MLA Manov Debbarma Kasam Bolong Montri Mebar Kumar Somatiano Khobwi Bodol Kubun Adongrok. Belekan hambai Obo West Ratanpur o jaga Chini agi ni Chini purana bondo Chini taku Onil bo IPF tini tongmani bo tini Chini Tipra Motha family o total Khlaijakha Kaisa haino hai ching thumchang laika hai chini belekan tongthokmani o jaga dui family 7 voters gai obon kicha sekang aja Chini taku bim ni family ajaga ek family 5 voters mane tini total Chini 12 voters Chini Tipra Motha family wo join Khlaijakha Chini Tipra Motha family extension ngi tong hai chi mutko enkai so abo ngi tong bebak Chini Maharajani Naharmung bai bini tuidulmung bai Maharaj sauchungno thanchang lai di chengkabo tebo thanchang lai tu hambai joy bubagra ke joy Pekuwajala ni Chini Khoroktham Chini Khorang.